Vera Jovanović sa nama ovoga jutra, Ivana Bućko, Marija Marković koja će nam pomoći u ovom znakovnom jeziku. Dobro nam došle. Već dobro poznata lica ovde možemo da kažemo kao da jeste deo nas, s obzirom da nam mnogo pomažete. Ali evo da kažemo, Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika počinje prolećna škola Evropskog foruma tumača znakovnog jezika od 11. do 13. aprila. Tako je. Znači preko sutra. Sutra počinje do nedelje. Sutra počinje i traje do nedelje. EFSLI škola je inače jedan EFSLI, Evropski forum tumača znakovnog jezika, koja je vrlo značajna organizacija u svetu prevodilaca, evropska organizacija. I mi smo, prosto imamo tu čast da organizujemo EFSLI školu, koja se organizuje svake godine. EFSLI organizuje i ono što je značajno jeste da zemlja domaćin ima mogućnost da odabere temu koja je njemu negde važna za neki dalji rad. Tako da smo mi odabrali zajedno sa tumačima iz Evrope, iz regiona, istraživanje u oblasti tumačenja, što je jako važno jer smatramo da će nam dati neka sredstva da možemo da preduzimamo neke dalje korake po pitanju promocije naše profesije, po pitanju podizanja standarda kvaliteta i ono što najvažnije, imat ćemo mogućnost da prisustujemo jednom ovakvom, da sad ne počinjem priču o tome koja je situacija sa tumačima kod nas, što nema zvaničnog, nema formalnog obrazovanja i ovo je jedna od retkih prilika za tumače da dobiju informacije, da se susretnu sa kolegama i da razmene iskustva i da dobiju sredstva zapravo za dalje rad. Kulturni centar Parobrod vam je izašao u susret. Tamo će biti organizovana škola. Je li tako? Tako je. Ustanova kulture Parobrod, dakle, ustanova kulture Starog grada nam je izašla u susret i na našu veliko zadovoljstvo sa nekom minimalnom participacijom za neke tehničke podrške koje su nam potrebne tokom sprovođenja ove škole. Tamo će biti održana cela škola. To manifestaciji pomoglo još pojedini, da kažem, firme kao i Savez gluvih i nagluvih Srbije i Crne Gore. Pomenula bih gradsku organizaciju Gluvih Beograda koja vrlo stoji iza ovog događaja. Coca-Cola Helenik, Pekara Dušan i tako udruženje Trešnjar koji će nam isplesti sjajne torbice koji će biti poklon za sve učesnike koji dolaze po prvi put ovde u Beograd. Pomenula bih još i restoran Tri šešira koji je napravio jednu cenu jedinstvenu koju ćemo moći da koristimo u subotu kada će biti svečana večera za sve učesnike. Hteli smo na najlepši mogući način da dočaramo Beograd kao takav. Svim gostima. Jeste, tako je. Nažalost, i ovog puta država kao takva nije nam izašla u susret. Dakle, nismo imali podršku baš od onih institucija koje su trebale da podrže ovo. Prvenstveno mislim Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, sektor zaštite osoba sa invaliditetom, kao i opštine na kojima mi svakodnevno prevodimo. Poslali smo sve te dopise, odgovore nismo dobili, ali se ja iskreno nadam da ćemo ovim pokazati da možemo mnogo više od onoga što imamo i da ćemo u nekom sledećem koraku, u nekoj novoj školi dobiti podršku i tih relevantnih institucija. Uvijek nam za dobre priče ostaje malo vremena i evo za sam kraj samo da kažemo ova knjiga koja se nalazi ovdje i katalozi koji Ivana drži. Vera? Ovo su brošure Asocijacije tumača srpskog znakovnog jezika. Ovo je knjiga koju je asocijacija izdala prošle godine i koja je zapravo teorija i praksa prevođenja. 3 značajne profesorke iz Australije sa Novog Zelanda su je pisali, mi smo prevele i koja je prvi zapravo priručnik, prva stručna knjiga koju tumači kod nas mogu da koriste i negde na tragu onoga što je cilj naše asocijacije, to je da podržimo obrazovanje i edukaciju tumača kod nas, zašto tumači zapravo nemaju praktično nikakve mogućnosti. Ovo je jedan pravi udžbenik, možemo tako da kažemo, i sredstvo koje će nam mnogo pomoći. Hvala mnogo što ste bili ovog jutra sa nama. Evo, nismo čuli ovog jutra Mariju, a Marija nam je pomogla u prevodu i pomoći će nam do kraja jutarnjeg programa. Vama hvala još jednom. EFSLI škola u Beogradu od 11. do 13. aprila. Istraživanje prevođenja sa znakovnog jezika i na znakovni jezik tema. Hvala mnogo što ste bile ovog jutra sa nama. Hvala i gledalcima i nadam se da smo dali dobar razlog da ostanete u Studio B. Pa mislim negde 13 stepeni sad u ovom trenutku. Polako se bližimo onoj najvišoj dnevnoj 14. Tako da budite sa nama ili uživajte u divnoj temperaturi u našem gradu i prošetajte. Hvala na pažnji.